Ji taştê gel dostan, ji bajarê Amedê baş temaşevanên hêja em niha birêz Letîf Ep Özdemir rane serokê giştiyê nû yê Hakpareyê ku di Kongreyê heştemîn de wekî serok hate helbijartin, dixwazim vê pirsim ji we. Hakpar dema ku nû dest pê kir, sîwaneke berfireh bû, gelek partiyên ku niha ji Hakparê cuda ne dibin sîwana Hakparê de siyaset dikirin. Lê piştemekî ji hev belawala bû tengî jî û êdî Hakpar ket bin sîwana hemû partiyên din ên Kurdî yani hema bêjin demekî dirêj e. Hûn ê çawa bikarbin Hakparê dîsa vejînin û bibin demên wî yên berê? Belê. Yani helbet ev tiş nevdilême bû. Yani me nedixwest ku Hakpar ji wî rohê 2002 sala ku damezra bû ava bû ji wî rohê cuda bibe. û ya rast yani bername ku 2002 Hakparê hatibû damezrandin hatibû avakirin hetanî îro jê ve 17 sal serî de bûriye me yek kelemekî lê nexistiye me neguhertiye. Nîzamnameya yani rêbaza Hakparê jî nehatiye guhertin. Yani wê rojê çawa hat pedanîn her îro jî wisa maye. Yani ben mebzaniyari müdahale işine ki mesela bername Hakparê de gelek işte hen ku kevimune lazım jî werne der dîseme dest nedayî me xwest ku em wî ruhê biparêzin bi rêbazê da jî bernamê da jî fakat mixabin her wekî cenab-ı te jî diferme yani Hakpar ne Hakpara doye ew gelek kesên ku dot Hakparê da bûn ji Hakparê veqetiyan cuda bûn her yekî ji xwe re çûn partiyekê din danîn yan rêxistinekê din danîn mümkün e tiştê wiha bibin lê ez bi xwe hê jî nizanim ka gelo bi çî mebestî çûn yani çî hincetekî hebû di Hakparê da çî kîjan rêveş çûn nel xweşê wan çû û ewan lê rex nekir xwe cuda dîtin û rabûn çûn rêxistinekê dî danîn. PSK jî perçeyekî Hakparê bi awayekî. Belê. Digotin wesayeta PSK li ser Hakparê heye bi wê hincete gelek kes jî veqetiyan dûr ketin û piştî ku partiyên xwe yên nû avakirin jî îcar nîqaşa ew ke hate kirin yani niha jî wesayeta Kemal Burqay li ser Hakparê heye her çiqa serokê wî fermî cuda bin jî lê serokê pişt perdê ew e bi vî awayê nêzî Hakparê bû. Hûn ê çawa bikarbin van rexneyan singê xwe bidin ber û pêşerojeke nû rûpeleke nû ji xwe re vekin. Dîwarê de singê me jî vekiriye eniya me jî vekiriye yani. Tiştekî piçûk ez pêşniyar dikim ji bo yî pûçkirina vê rexneyê. Sala ku Hakpar hate damezrandin û berî wî 20 salê din. Ji xwe PSK bû û Kemal Burqay serokê PSK bû. Wexta ku Hakpar jî hate dayîn dîsa Kemal Burqay li dinyayê bû niha jî li dinyayê. Yani yekekî ji hêza here xurt jî yê ku Hakparê damezrandin PSK bû. Piştî PSK û yani cudayetiyekî peyda bû nav PSK da Hakpar hate pêş PSK ra bu partiya xwe jî legalîze kir yani eşkere kir û cudayetiyekî çê bu Hakparî bûne tiştekê din PSK jî wek partiyekî din derkete meydanê. Baş e bira yani roja awil jî Kemal Burqay hebû wexta ku Kemal Burqay serokê PSK bû PSK jî wek rêxistin di nav Hakparê da cî girt ew ne wesayet bi îro wesayeta Kemal Burqay derkete pêş. Demekî Hakpar li gelek bajaran bi rêxistin kirî bû mafê wê ketina hilbijartinê hebû û di hilbijartina 2015 da jî dengekî gelek zêde bi dest xist li gorî potansiyela xwe Sada sed zêde kir belê. Lê pişt re her çû qers bû her çû zeîf bû. Hûn ê çawa dîsa polîtikekî çawa daye pêşiya xwe ku hûn Hakparê ji nû ve bînin astekî ku wekî sala 2015 da be. Belê. Nat lazım em ro tiştekî jî bi bîr bîne yani yekekê ew jî ew bû Hakpar piştî ku ew PSK problemekî bi hev re ew bûn ew cudayetî pêş bû ciyawazî çêbû xulasa ji hewd û veqetiyan ev ji bo Hakparê de bû derbeyekê mezin.
يعني دورك دجوار دا حق بار در باز بو حتانی هات چه ام بیشن دجوار پشتی و جدایتی ام بیشن گلک ریخستن حق بار هلوشیان خرابو حتى أنا حق وان تعمير كيلو وان بريخ ستو فلان نوع جو وقت تكجير لازم قوة تكجير لازم فقط جوي مهمتر دستورة تركيا دا دياسين تركيا دا أبياسين در حق هالبجارتنان ده قران كاري هاتنا چكرن gelek astan لسر ريا بارتين بچوك بتايبتي لسر ريا بارتين كردستاني gelek astan مزن هاتنا داين مثلا أكبر برنامه خود بحث فدراسیونیت که دعوت در حق حقپار دا و بو کوبل حقپار فدراسیونیت خوازه لجنه بلندا محکمه کجرات بیشن یا یعنی محکمه دستورا گشتی اوان قراره که دا بزیدکاری کوبل فدراسیون خواستن نه سبب کش بوی داخستنا پارتیا تشتی که گلک مهم بو یعنی حقپار دستکفتی که و هاجی پیشکش ملت کرد کریه تشتکی گلک برومته یعنی فقط پشتی اینگا سیستم پیحسیا کو اوا دنگه کی و جدور و تی دنگه کی فدرالیتی و پارتیک جیه لسر و اوی لسر و خطه جیانا خود دومینر ترکیه دا فجا استنگان در خستن کو نکار به 41 ولایت و گریدای بوان بهش سیایک قضا او يعني دبلت شلو سير باجارة بريخستن كري بيجم بكاربا بكافه نتنياوجي يعني افغورانكاري نوع بيجم قلتن شلو يك ولايات وجريداي بوان باش سيايك جي قضا وقضا قصب شيء بلوان درجة بريخستن كري اوجي تمام قلتن اگر الولايات كي تشكيلاتها هذا او كسي كسلوكي وي لقبه جلك رونشتباني ورابه اقامتها ويل ورابه قوتن جلك او ريفبر دسار ريفبر قصبشه ولايات حمول وربن وجلك اوايه كيوال ورهبه تبلا ورا خيابك يعني وقتك اما ببي ام السينوب سلوكي حق باري لقي السينوب يعني بارتن يعني باجارك ترك ام بفنم پیوندی کی پیردین گله که ام هر ناو نشاناوی و تشتکی راب گینن يعني ويجي مجبوري كشتن يعني وقتی که گوتن گله که وهابه او تشتج عالی ابوری و تشتکی گله منظم بو يعني قوت حق برای در بکو مثلا لسینوپی باجرین دنیت لچلو یک باجارا و گریدای بوان به سیایک رخصتی يعني بکرتاسی 250 تشکیلات دینه همو تشکیلات زندی بن همو واریوان هبه اوفیساوان هبه و تابلاوان سریبه و حق بر نکارش بن باره که ها گران درکه به لوران حال گرک جا تشکیلات همه هیه که اوتنه آواهیتنه نه مثلا مال خودانیه جبر چی جبر اوین ابو آبوری او اصلا که مزنه يعني باشه رخنه که و حاجه هده بیجن حق بر نب هده پیرات کارر بونه نب دبه پیرات کارر بونه و نجی به پارتین دن این دروی هدفی و دبپی با نمونه پسک پاک پدک ترکیه پدک باکور نبوانا دستنه دروی حمیه خواده هیله اف یک جی تیرخ نکرن دنوا سیاست باکور ده باشه او کسی که بیتشتی و هاد بیشین گره سببی بیشی بزامن يعني چما گلو يعني ما پارتیه که فضاییه که حق بار که خوش همو آلیان جدا دیگره يعني حوقاس بارتيه كي كبار وقراء حوقاس يعني اللوكسي كي حق باري هيك جوان هيزا جدا بقيل نعم جواد برسنش جاي كبير اخنتين جرك جواب ويجي بدل لي اسب بيجي بشترا برام من نيتا مخش تو بارتيه كي كردستاني جدا بكين د مجيمه دا يكيتي لسر بروجي كي بيكتي بروجي كي ملي سر برنامج كي ملي بيكتي يعني اگر ام یکیتیش بوی خواستنا دل و جبوی مقصد دلی خوا پیک بینن یان به اون سوبژکتیو افکری تشتکی نای مدوه کو یکیتی کی چه به دور پروگرامی که ملی دور پروگرامی که کردستانی خباتن هفپار نه یکیتی که وساکو بیجم ثابت به خباتن هفپار جو نکارم مش نخیر مثلا هدفه نه ممکنه که ام به هدفه را يعني رونن
matematikeki çekin. Du mebusan bidin ama du belediye bidin falan am tişteki sanakin tücari. HDP الگوریمه پارتیه که او بخواد جامعه بیشتر ام نه پارتیه کردانن ام پارتیه که ترکیه نه یعنی پارتیه که ترکیه نه و بحث یک ولات و یک آل و یک تشتی وات کم ریوان وکیلی به ام بیشتر ام پارتیه که کرد. پس که پاک. بله از این ور می‌بینی. از این بحث بکم. نه فرض وداویه ماش HDP را تشتی کی پیش نکرد. مگو با ام بوده ماتماتیک نکن. من ام نابجن ام بوده هفکاری جناکن ام دکن لکرم کن امی اوا 20 ساله ما سیاست کریه و جی سیاست کریه ما دجایتی هف کریه یعنی ما هبود رخنه کریه رخنه باران کریه حتی ایرو اگر داخوانی کی در نچه نیت در ام یعنی تشتکی اشکال نکن شروعه کی نکن و ملت جمع بیجه و چه بو دونیارتی هفت کردن ایرو بونه هفکاری دمه کی لسر چهار ملت وکیلی یاندو مبوس یاندو بلدیه الهواتن منفعت خوی شخصی دانه برچم من نخواستم تشتکی واب کن مجوانا گوت هم حاضرم بوره هفکاری کی بکن بس ورن امی دکلاراسیونه کی چکن امی سه چهار خال بین برچم بیجن اف سدن وان سبب ما یکیتی به HDP را کریه ما هفکاری کی به HDP را کریه امی بینی دستی شام کن امضا کن فرمونج دستی شام کن امضا کن امی بلاوی رای گشتیا کرد بکن و پیشتینگا اگر اون یک ملت وکیلیه که یعنی یک اوه کشی کاندیدیت جینت نما یعنی نه پروبلم. باشه جیرو پیدا اون چه بکن. جیرو پیدا من کنکریت جی بحث کرد. اون چه و تمام بکن. چون کی پیواژه کنویه سروک کنو کادر کنو. ناکه که مت اوه دا یعنی اوا شعار و درشما کنگرامه داوی سریع کتی هزار ملی چه بو ما قراره که اصلا که حق پارج ایروپی ده زیادتر به هزین دموکراتیک و ملی ره هفکاریه که حتی حول بده جهد بکش بوی که یکی که ملی پیکوره بره حوالا ما رخلت کردن دیگوتن حق پارد بجه که اف هزین که جدا بو نجمه مالا وان لورا کرسی وان لورا حاضره بلا جاره که دیوه گرن ورنه حق پاره افره یک بو ما بره تشتکی ها گوت لی چه نبو yani ev braderin kuş hak parayı ve diyelim tut bece KDP u PSK u PAK ev brader careki değil ve ne ger yani ev wan hakikaten jimalawan vekil yani haji reyawan vekil et karın verin lemedit kunayin yani kunayin çima çun filan ev gengeşi gerekel paş mebmine le du mebmine ve am hazırın iro bu an rarunen برنامه ki çekin o hafkariye ki ku millet ji mahkul bibine گله کرد جی قبول بکی اموال هفکاریه کی چکین وکی انی وکی خبات که هفپار نه وکی انی نه انی تشتکی مزنم یعنی از بخواه سنه حق باره نکارم قراره کی و هفدم وکی خبات هفپار بله وکی خبات کی هفکار دوی خبات جو لهو نیزیک بونی چی داد که بر نزانم جی ایرو با بله آماده نه و دای پیش بله آماده نه و مدای پیشی خو مقصد خالق برنامه خدا کو ام جبویی جهد بکن ام بخابتن کو تشکی و پیک ورا اول گاوا پیشین هفدیتنک هف خباتک هف کاریک و پشتینگا اگر او خوشبینی دوام کیلو چو فلان داوی چی تپش یکی تپش یک پارتی بون تپش یان ام بجن جپهی کی تو ام وکی نزانج ایرو و نه ممکن امرو بجه تشتک زور سپاس کم برز لطیف اپوز دمیر سروک گشتی حق پاره کو تفکر لمان بخه مرا پار وکر از سپاس جوالات کم جبوی تاشتیا و جبوی دلوانی و سپاس